About Rupang ayo banyakendu pada way urang ba unang yele hill state badai volunteer jangka non-violent direct action bosyong basa hamaulai ha kaba layakun persya ya ka sarkar hakipor belayat ban penyoy ke mekhalia bapura uni urang ba uba kerteng uba S.D.Khongwir uba dan praprasnam ke kerta uba dai chief deputy minister baningkong batru MLA barem ke maulai constituency na HSPDP Te nga day ba S.D.Khongwir perbor kisu khading ba S.D.Khongwir te nga kemolom ta nga la poe kerta ke bala rangba ba mala kenjo ya ke prapo pra snam mta ke te nang ta tau filai banoi nga ba nga de Rupang wadang sa kardong sa ko ni kipor ke mangai le de hi hang sang de sportsman mat nga kababun hi ngai ke babun hi nga yale ya ka mde tang football de athletics ke bomot ba ke jingi mare phi ni ka Tokyo Olympics de phi kai phi jingi mare ke ni ta kiri le ke ni ta ngaro nga ya de jimut ba ke kir pir kong ke but mensuang ada nomore haga senam katnas pasan pun nyo ada nomore bastet tam po asam baru koi kilewan ni na do nogong na kiwi jaka jong asam kiwan baniat kun ni man galong banongkong ya ke spa meter ba nongkong ya ke aspa meter ba ar ya ke spa meter yana ki points tam ki point ki jong tengalong the fastest runner in the whole of Assam to Kupol. Dia kata pol berpindah pergi minta banyak apa dah ketika pol kau ngambil kan minta tengah long kum ni mikop hukum tu nomor kan tadi mencuat tu dan sebab je sebab kita kalau pos popular la pos popular boleh ya praktis but gal elakaru ya ke football tengah represent ru ya ke Gauti University tu ke pol Gauti University ke include ke Mizoram include ke Nagaland kini kita nak rasa jin orang elakai nak itu baru but kami kalian tengah paduan tu pun te ngalai man represent ya ke Assam Gauti University nongkong ai usnam kaknas pasan pusan ngalai long vice captain jang kata ka football team man ngalai inter college kini kita nak ngalai college for St. Anthony's nitip ba pide u nongile ya kaneka NVDA Hill State te hak Hill State pide kumu hakta porte ngim padio ya Hill State ring yale banyo ya Hill State te hakta por ngidang khamya samla ngidang khamya ke ta jingi ngidang piang ba te ya mi senang cherum banya perta no Hill State no rest bar kata ke bangiong clarion call ke jongi la kalong mulai la kalong jaya la kalong waido la kalong hanu kata jing perta jongi no Hill State no rest te ni dan kata jing so ba da ka bangi dan lang bar ka Assam kampen mentoy setia ngi sibon te nak tak tahu ngi kwa banyo ke jing sensar dalade yalade ka kalau kejui kumbangi penseriam hayang asam ukhun ubala arposnam uba arposansnam la posnam tentang kwa ban lain ona ka kami kwa ban trade ona ka kamlejong kum tahu dong penyar semu pabio ki kod ki tiki ni tahu dong kaman pe ki par ta kana yar tengiru state lejong ikwa ngam hak jaka pengen yo da ki we pa ki nong sensar how to por du Assam sensar ngi but ngaken mau kedai hubungan Oktober ba kawan ketu language bill ha ka ba Assam umut ban pentian yang ida keten Assamese te jinge khi Hill State jinge kom jurba kasdang kedai ha ketu por kedai ka language bill ke Assam introduce ketu bill baru wong ba pide ban kren Assamese la kalong office la kalong no sedang mata banyak keren banyak pulih Assamese the key book kata ka jinge khi jongi at kapor mo plan kane ka de kapor ka bangi dan kam intensify kam produce show ya kane ka jinge le Hill State ka jongi
Dia ngakan mau bahaga arpau terik ke jong benai Oktober kalkan rais pa andrufo ba ngi organize ya kata hartal. Mentat ngi ong kaban hakapor jungi ong ka hartal. Dia ngi organize ba kata kapor ba ngi dia kitkia ba kata kapor ba lakum no ba kene ka hartal ka ngi organize ba kan ko job. Ba ngile kata rukom ka hartal ndai ko mentar ba la sai ka long kaban announce lo mentar ba la sai long ban ngi so kam so de kum tang ide ban ay ka la de pai ba bun pun kre ka nyele de tingi steu shwa le ne kata kapor yang pisne ka hartal kan long hakata ka tarik hakata sngi tingi da pentip pai ba baro kanang makin ya pun kre kata hartal nama hartal ki dukan ki khang bangina kalian kejungi ke dokter yang tak dengan mak semua benda Malaysia kejung tre kita cupi kata di harta de kelong so well organized but don kan ono ka jing knyum nak leng pai ba nama ba ngila penting lepa kau bau de ban de the la sai nama ka di harta the na menta kejing ta ko thel pa no kum ta krel pa no tang si sngi le harta bangi ke mau ka ban nungkong tambe ka harta ka ba he ba kedai ke bangi organize ka arfau tarik Oktober khakanas pa ndrupo kita kedai ke sing wan kong ke bangi organize Hai gini kisna memta ki kot confuse tarai. Ka confuse te ka order jong ka har sarkar ke. Te menta ka ban kalau ban be ki de ke paiba e ban be ka ne ka ban ke. Te menta ha ka jong ka ban ngiong ka hartal men suang ngiong. Ha itu kisna ka kanas pa ndrupo ngiong ka hartal. Ka long kom ka ban hiken stadium ko ban. Tama da kale jongi pa ngede show meeting ngede keren ba ki don ki benta jong ka activity ka bangi pelai kum khardut laudem kana tukar de waidut ni perkhan te ki khilung kim de bendu ka dut tengyong to yame kharaidut ngin pelai yo kita wai ni pelai ko makile mta kan bari ki essential commodities ni pelai iki wala kadem kana ka hartal Pi ha ka hill state pi bat kum e ha ka hill state bat ba bali be pi le hill state bat mano pi join yang ka hill state. Pi hill state kam dei tang ka jonga marwe kade ke hill state kade ke jong ka jalai ba ro ko we war kane kade ke jing angut ke jong ki mdi tang ke noelam ndre ki pai ba ki angut ba lagum no ngide banyo lagi jong state nomor mensua pi di bentip ba ngidon hapo jong ka asam tingi syak sensar haki we ke te menta hak jaga pengin syak sensar haki we te menta nging yong bangidon kam no lagi jong ka state kana bangyo ba sensar daladi yaladi kata ka de guys kata ki tawa ka jongi Ki ne ki nong ide hills ki ne ki nong ide state ki baya join lang bat pi ki de na kaleng kari ne ki ne ki run. Kle lang bat garor khasi bat janti hak to ko por ya ka khasi janti ang yung United Khasi Jante Hills kalau menta ti la long la ka jong ka janti hills kan la ka jong Khasi Hills wa kri bhoi mta ka la yo la ka jong ka district ka nostoi la yo la ka west Khasi Hills per kumta teter ke Pi minta kene ke jela ka jongi kala jandon sampus nem pi kene ke jela ka pi le pi ong ba kade ke jela rilum atau kalau ke jela rilum ne kalau ke jela ritual ka pi hagi ni sini ba minta nak jing persang ki babun ki jongi ngi persangkat balai ba ngi ngin warna kata ka jing sensar kepada kirilum hi de ngila man saki kata ka sam khat nas ba nyu pu pra ha sam khat nas ba nyu pu pra shobong poishata ngor kumne kai kijing sensar jongi hangne kalong parliamentary democracy mo kede ka khot ka parliamentary democracy ka ba lakum no habyai lamba jong assembly de ki MLA kede ki representative kede ki ba mikmat na kamta jong pai ba te pia kata te fifila tip ba ba MLA gele election bu le yo le po assembly te pada assembly kemud ke parti ke yo khambun ke meli ke dikata ke parti ke ba sensar tengi yang senam kaknas pa new pu pra what akasam khat knas pa new pu aru ke ki efficiency ke yo na ke ndru fo ke yo lai pu ar kemud ke yo ke majority de hak to ke poru ke sensar ke wan dak efficiency hadu bo kapten sangma akasam kaknas pa new pu rio uli join no sha ke congress de Henry
ginong ya sensyara tak por ki deh giri lu wala ke fera ka sengri ndre ki deh ginong ya sensyara pi baka jela asam mat kam khalia kambyang yu pudi sama du menta atau kamde ke jimba klaju pi hak tu por ba wat du menta yu pudu sam kam pat biang pi teng ha ki por menta ki kren menta ki ong menta mo tenre ha ki por nama ngi longso entrench mo kalong ba la ses bung ngi tang hak ta ke jing perkhat bangi di wenyo ya ke jelal ke jong yele hill state no res nang ile yo hill state nya Klet te kata ke jing Klet ka wan ra pa di ke jing e menta ha ke juk mo menta ke Klet no ban ya kren yu pu sa mbe ha jing sang le ban kren na do to ko por tengi pa kalong ko molong khuna ke khuna menta le tre ke no ka kam ka kemi ka mora chocolate le ne usmin Klet no ya ke baro nomor ble nomor ha la ibang e to chocolate te min te Klet no kan lekan ru no itu chocolate menta ka jela jungi ka adap san pos nam henry ni i bangim jiok menteri rangba chief minister khasi uban ne slam regune tang ki kendiat snam nak no ka daw bagi menteri khasi kim jun ne slam ngane tu pi ka rukom ngaung pin na ne ka parliamentary democracy ka basinsa da economic man ndai do pai ba ndai ko makalong apa Switzerland hagi canton kini kita nong sidong ba ki sensar da ki shnong da ki thaw da ki tarba da kini kita ndai mentah ni ka wan ka representative government kemudian sensar da economic man jong ki pai ba ka balong hadu mentah wemle ula ban mi khmat ki lai pho sa pho hajar te na ka andru pho ngot ki badan ha ka assembly teller fio majority helai yo jing sensar ka party teller fio to fiap song ka opposition Pigan itu ya kan sisa ba hakini ki Islam ki posmen ki beledem nomar ba ke jinglong ke jamaah ke lom ta na ku nda ba hadin ke khnai spak na fu fra kamet ke fat kam da khlan chu ngam dala chu benda bud ya kini ki jingja ki bejia ya kini ke boundary problem ke tenre nothing is late de ke state ke mai menta na kalian ke jong konrad sama kamu chief minister ulau persang hikat wala bani kendo ya yaki jongka asam chief minister jongka asam lak no kumbala jimut don ki ba jimut yang beli wa metho no marmar saka saka india ban ong ya saka india bahkan rai bahkan don kampan pen baino yu puru sam ko ne ka jela ka jungi moko lo matang impade tikana kami ka audi ka ora ka jinya shit ka jinge kan at na ki por man ka por tana ka dawang im biang por sang te ka pha ban la once and for all banya pen bet no yo ni por sang jing janja ka jong ki bri jong in da hawang i teng ha ki tv ki ni kta ba ki janja ki bri jong i ma ka clash man la ka por ma do asam te nak ta ka daw ka bha bang ye tip no la ka jong ka yeng la ka jong ka sem jong put khnang ba ki nya long no ka jing shaksu shaksa wa samru un ko ai ban tur shaka jaka jing ba ngi le ya sa u me khalia teng ju tur shaka jaka jong sa ni bat ba jaka le jong te dai u sama ji sa bo wan man kurup persamaan kurup ki jaka jing namar u khambun ki bri ka pai ba ki ni ta na no su te nak ta ka daw stom jumut tamun penbiang jaka kumnoi ki ni pai ba ki jong ka ba ngi pa ki tang dunate teng duna ki bri jela ke jangi nomor ta kadaw ngi ketu ke jaka jangi ke bangi don ngi il ke ngam to ban ngem shem suma nomor ba ngim da dawa jaka hado kata katar nomor ki bri jangi kita khame duna ban yo jong osang tu la bon bri palan kat habran ke jaka le le skut nang tau bener kam begini khar khali khuti gini kita na jo banda pen shlore ki baki kin sang khuti ha ke jaka te kede he jing pusang clip man tap yu pot ka me khale ke te meno pi jon ni ka pa pinile pi khon ni te ka jing kan mau jonga ye ke ni ka shlong ka ni mo nga tai pin lungo bangai le di ubatre hadist council nga trenga join out snap khakna span rupo
district council but hakti por tang sedang bani khi ma bania penyo kene ke jela hill state but ke district council ke to por ke nang treng ke para ke hill state ke nang hill state sudah tengah to ko wala dang atre district council ru rel ki cm em ke rang ba nang elang to por ko ke official si sudah tengah rang ada official si ke to ko ki sha yang abangan participate aki political activity wala dang ada nang tre district council ru rel mata government ke government ki ong ba Pemde menyale politics, pemde enter politics. Dringa tu kopor ba hadis council nomor ki na adu CM KM bagi ke politician. Tengah ke perlu ba kini politician. Kisah yang abang nyale state. Kalau join agak sa nang nen pemulai. Aku tu ke NBD yang long join agak sa. Te rangkat bagi jong ba syara no indo. Ba ke perlu kini kedo melok por. Hagi meeting gini kita. Tip ba pideru kamle dai. Dan mana pide uam le kawan batai oh nga dan bok la kejing yarap ke joble ndre hak to po ngala keranga laisien ke wan ki HSPDP baki obang ila ibit ifi bafnyale nagasteng ke jongi ki yak kam MLA de laisien ki wan ngala keranga tenre ke dei dak jing penbor ke jongi kimi jong ki khun yang gele rele senda firem te ngai le de ka kam po Klet skadan manam do kata ka kam te piru phila pas ya kalo te le da firem te practice no tengah hak te ki kintin jungi ka bai kran bat ki ong bangi kular bangi ne testam nam ta jung phi bale film je phila bani oi ka jing jong nama ngai le de ngade nong ngasa apa mulai ngalaron apa mulai nado banganang red ngalaron apa mulai pulih mulai tang sipor apo sausno sansna ngali puli seba de hakawa nda de la penbori kimi ki khon yo em mele la kele tanga ngomot senga sa kongol kongo ele kile but haka MLA election haka snem ka ba nyopu fra nge job adu kum khat sau sit naka ndupo tang kandiat ka jela juni la dap sampo snam ke ka kubor jong pi kinong gele hill state upat lang siki samla siki rangba ni ka kubor ni pi ki don ki brio ke ke lis fan ke progress ke jing roi ke jing kastin mong te nga shong ke ne ke we mde bangin long pessimistic bangin long kita ki ba nong ba adolat te nga ong ba kalat ka ple te ngi di bensia ko kham kong san yang ni na ke le ke jongi ke long kum ke ka state ke khambun ke national ke kristan ni putih ya kijing doai kini kita nano sedang bau play un rio sumarung down care ya kena geri pada kejela kejongi pada bau un kentiu seprang ya kena kejela kejongi mendai bau play un kentiu ndrek lembagi brio bau play un kentiu ya kena geri pada kejela kejongi wan mau mentaba keri kejongi kalong stagnan ngam ngai ya kata bat ki babun kijing kala keri kejongi la de pipet na kalian ke education entah ki babun ki balang la de file kal kita Bangalore file po Chennai ni tai pin champion ni kendu sibun ngut ki samla jongi ke balik polis ki ki jakashti mat ki kmi ki pa ki perlu di kasma ka hajar ki treshutam na kam ta bikinya ban pha school la ki kerdan ki befer shati shabar jongka jela lejong banda ha bakila dep ye kita ki polis jongi nda ki pe apa ke jela la jong ni mdan setia kita ki office ke bakila banyak litre di teng kimban si baki kenya ne ha kitu ki jaka baginya tres don ha kitu ki jaka te ke progress ke don nga mai la da omono no ba ka state jungi kamya sakamat nga om bagalong ke bakala andre kaya state ne kaya suki dengan ngong don ki kap ba ka state jungi kaya suki don ki kap ka ba ke state jungi kala khamare state de nomor hang tare tenai ke progress ke jingia seprang ke don